I Tonči, za kraj vi. Evo za kraj, budući da Mali dom ima naravno i Facebook stranicu i sve to skupa, autobus smo već riješili. Tamo Ja sam siguran da ima još koje prazno mjesto, ali napunit ćemo i to. Ja ću za kraj jednu pričicu koja mislim na najbolji način ilustrira sve ovo nije predug. Donio sam jedan dan u Mali dom, bilo ih je tada 21, vidite zašto znam točan broj unutra. Donio sam one kekse, znate, okrugle u tubi, kojih je 20 komada. I sad ovaj maleni Denis s kojim smo ja bio ogroman prijatelj i to sve skupa, dijeli te kekse i na kraju ostanu njegov proteže John, autist, slijep i tako dalje, i on s jednim keksom. I šta će sad Denis napraviti? Ja ga baš gledam i on odvoji keks. Znate, on ima 2 keksa i čokolada u sredini. I sad on odvoji, ali čokolada uvijek ostane na jednoj strani. I sad on kaže nešto Johnu na kisvahiliju i John isplazi jezik. I on jedan džir preko Johnovog jezika, jedan preko svog. Jedan preko Johnovog, jedan preko svog. I kad je potrošio čokoladu, svak po polovicu keksa. Mislim da je ta priča simpatična i ljudi se smiju, ali ona tajna svega ovoga o čemu mi danas To bi bio govorimo. jezik ljubavi. Tako je. Hvala vam lijepa i vama, hvala lijepa svima što ste došli u emisiju Hrvatska za 5.